Christian parenting and we go parenting there's a bang and it's a constant war and things were haji here some mega rated ten every minute nang good decision no atan nang mata there is always a war. What is that war? A war between the flesh and the spirit. Harina can save the samniko. Zane kumna can save the samle. I say Paul going thing and best to the sun cave. Yes, what question then the lang that does born again Christian necessarily live a victorious life. And is a look at the Christian Maranza. So I'm only is a ring American too long with me. As a way, as we got a question to die. They go to Terra, they go to Zane, considering on the line, go Isumike is a long figure bound and the Sapesimas, Bible guy big a Karimaglo Lenoy, who go apostle met size sing Rame. This was some laser I the Sungam now, you want the fasting to the Cassaway incident and make cat away. I can see a breakdown. Take your born again Christian. Look at see that no Christian is there. Class can now categorize take away. Tells it them negative like a tail cut head all allow less articles and grammaticals cassette. Laga apogo articles get catogo. Articles cassette. Look at see that Lindo has I may put neck and see that there is a bunko. Harui get up to Sama. Harada constant relationship bama. Kasibuko. I come Koran that society that you can say nothing to live. There's a non believers that impact them to Christian Mugulik and young people. There's a class keta. Is a second class. The other one is pneumaticals. Kasiwe. Lunkeri Dailu, Regina, Radagna Lunkeri Dailu. Arada constant relationship bam. China Arana Haraswikaning with there, Kasuko, class canal, I saw swap so that categorized the canale. Aposa Sune, the Pogo class can never miss, the sugar question tenebe. In a question, the golden million question ban or let Harina can say that it will allow me as I am Pumnam Didimi, as I say. Example, Natewa, Naka. Black dog and white dogs. Pastor Hanketaga, missionary Hankene, Arad say Taka, Christian Terbangaku Pekalo, sang Pawonka Dialect, but just visit the one day, Pastor Nagapan and Nele. Nang Christian Mugu journey get Dagum Selo, I guess it pastor replied to his hang as a that's Sugati Tosang Ronko. They take penai, they have dagger. We are baby like a selling pane. Respond there is a hair. Circular mako. Had they take it represents Kate Perisi hair. They take Vidaga Gwinki diga. Had they have is a sina busy Shakividi, Prengavidi. Is a had they have dagger Gwinki the get. Had they take with a Prengaki with the hair. Then some lako Isa. Daga Apo example pay lepane. Hungusang lay Isa. Azai me pumna can see that Nanglung Kerisi die from Lindo, Azai me pumna can see that it will not go away. They prega lumbam tanaga and then sweaters and nokole was in that solution is in a payone. These factors and conflict factors run as a exina and kiwele. Harayana bumpten go the lane daga Romans daga rogaibe a Paul Venero Romans Nagu. Remember, gina best television. Jakil asam jay makana asam jasing makana milung neko asam dia kena lebang kole. Muziknya romance naga jakil romance nagu kermentai. Hingde a harilang le be anusi le. Karena ia me punsi gu le. Zai hamui kange bamra zua gai baby kau dale. Arena a tate rame I simakle I neibe I tema kane I ngoka
ngô can rei be rong ngoi lak da rang ko le ai je ngô can rei be sing be je i a te da se ka ngai cha ke na ai je related nya le ma ke je hen ke do wi le meaning be hari se ge hari ang i bang ge ta te ne nu zai mi pum kan se ne te di ni le as ga ai pol na roi be le po ting ai pol bu lam ti ge pol be je it's not pre-conversion, it's post-conversion. So ge rung ke ri si de lo sang ai ro ko le na ai je pol be sang ne struggle tu sang me mo ko ge as ai je ani struggle te ko ga ning mo ma ka bang ge ani je Bible ga roi be pesi that me hero param sang is I just struggle te le ka se be ngo pa and that it's normal struggle te is Zeme pum gena ingam lak ti de le ma ka sia be ning mo ma ka le I just normal le ka se bang ai roi ki le pol ne rang je Zeme pum ne haruin na kan se be je te ne om lun du Zeme pum na ngam mong di le ni wa ni ya by nature I get English ka se na some ki pointed out even long way is underlined to do it I guess zua guy baby go the lay he so na some Bible verse na some verse ka sama na it's left to simple by nature na daga ibigay hamoy ko ay ditile kasi be o kunero ile hindi na Negum takte za noi spoke na overcome them kasi lo point factors these factors rang za kasi na rang ai I struggle te tak sa I overcome te ga I struggle te tak sa nang ni get tips I gum the struggle te la le na he ya za rang ai le zai me pum gna haruina zai me pum sine parent si um za na haruya parent ga be bi le is to lum ke re si lo ma na nang hamu te ga ta go ke nang siu le nang bam ti mi zam ko le hamu te lo ga you always want to come back to God he as I mau da I soi da ka se be nang sikina da heart te ge nang ma gum de he haru le je mi su ga ba ta ko da mau da soi da ka se be nang si lo za le wong da ke me le wong da ko lo ne le lu za certificate su category ge ba ne hamu te lun du lung ke ri si da lun du mu te ga tu ze he realize to them of them so getting hand them of very long back and apo class kan na lung ke risi lu sang do arada kan ni sing lu sang da do ani backslide ti da ni sam da ole bible ga le ngole solomon nui zaine samson he ai gum ram je example to ti mang isma ka ndu ka sa ai gum ram mi yang ngo pa pam le Rekan si wa ne ani da ga mata te bleng ga force te ti ko ma ne ai ja nang so le nang so rekan si bam di da ga rekan si ne da drive te te bang inang ba ma lam ba bo ti wa ne ge lundu harina ta te ra wo ro lam ne nang I ani ha za ne pu sing na ta te ra wo ro inang ba da ga ani go ro ja te mi ya ba de le ai ja Therefore my dear friends as you have always obeyed not only in my presence, but now much more in my absence. Continue, underline continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue to work out. Continue to work out your salvation. Continue to work for your salvation. Some say continue to work out your salvation. Kasi ko ay nang ring bam hanga ta tu lo na ring bam na hilumi kasi do ning na buile do ring bam na hilu ko mare harane by grace ang yal jina miyang te ko le do ay gero ay bese continue to work for your salvation work out the salvation in you nang sugar ring bam ngai di bese si je work out te lo he te le he la si je te pung te sa ha bang ge nang lai kai je te te tam lo ko le ni da ga ani ne ning hai be je si je ani pum sing be haru da ram ma pe he ani pum sing da ga hara da ga te gum tak te par su te mi he ai gum je hara da ga te te bam lo ka se bang ne lo be ai je ka sam Philippians na po ne ro be le ai je
Zeme cũng nói tới là bộ rô mới kể là đây Bible cho bé mẹ mà kể mình xin được nói kiểu này just do example cái cái này là đây example like nang songkling ga so wala zai gum ga songkling di baga sa kile zai kalap ta gum ga drum tu di ko ha nang su ka hak su de ko nang kalap ta ngam nak ti ko na ina ite na harigu zai mi kum harigu warfare anget sai ko le se ba mi ga za nang su ga rescue tu nang mo de ko rescue tu nga helicopter mo de helicopter mo hari apa ki de ni hari apa ki zai na you have your role to play sige he nang ni le he kala arian ke di den zakale kama he se na nang sai sing le sige singling ge sai sing le do hari apa ke ze hari go ro la na sa ke le hara go ro la na sa ke le je nang nan zap sia nang ko si je it's your role ani go ro le ai ze jing na ani da li ze ai go situation la me le me de ze te me su ga pastor me ne me kang ne me he rescue te wang ko la me le no ai gom be ning ma ni sui be nam su ga ri lam ga pen ra kai agom su ga me le agom za ni chance lu sia ko le re ba bo ngai be plui Christmas ting wang da plui te da di election ting wang da ya sam sai te da di he ai gom ram la me le no ni da ga relevant te ko sang le me na sangam nak sang ko ai je mi karun mak le it's very relevant to all of us yang ga relevant te ko sang ram le gom je harana pugu roll la mile haruina roll la mile jana anine te sing ave harian zap sia ko le ani go chance lu sia ko le ya mui de be sina pap be sia ko le ni je ai na example pe ni jana anine te ra be roll mi ki zala mile ina mak ki za bam lunga ai za nang te le ai za pa thodin te le na anya practical ten te le be lu pa kai be ne gum ta te haruilam ge zai mi kum na hari hari te gam no ga gum tung ngam ma lo ga na nang go pastor go counseling nang nei nang kam go friend influence nang nei nang ma pla le ne di tu ve to di tu bang lu ka kai ba ne it's bible reading and meditation ai zai na ni ngai ga ani hari lam ga meren ga ke le za na bible chang ma bi wo lo ba se ja bible chang ma ya ina personal experience de go hai amo kya ta le na ra le kulum nak ti ta le ni na harakulu me ze Christian bring up thodi sang le misui lu bugum ko le le outer hang kan roi be kya ta le prayerlessness is the greatest sin of all hang le te be ma ka ga be kya te be sinania spor na mu yang ho si then do the root of all this evil comes from prayerlessness harakulum ko ngam ne he si ka siap le na le je daga haraka kolom ne zat thodi ble and the right to ga ina ra ngai nei ba na bible kya ba hai bible kya ba za ni habit te ke le ina ma kam ram na ga encourage se ni ja ai za face factors hari re te ga ngamu le ja na number 1 priorities ka and in bible kya ba culture that let's invite that one ni develop te ke le hang ke le ke ta le encourage te la as nang nai ting ko li si kya la na ko books kya la na ko chapter kya la hai nakago daikogo bible issues na suga bam law gon ran jaki keta ga developing ki zai na keta ga agum wet atmosphere ability ke le asu zai ran le better kanago first better kanago kanaga i rasam kya pa kai le ni na lung ke kar si be poi na ramagum zai harui lam go tung dui si siak beze hui ze bam lao hui ze bam lao si de zai si je gene teu kan ring be lam ge ning ni singsu ze bam na ra hang ge ze se le ni ni na pa pui tung dui tung ma kana singsu la lo le better na is sa sing le ko le ni na pui tung ma ka sing sung la bam ze it's very relevant to reading bible kya ma bible sima ani hanga ami de ze te bam ji na haroi lam ga sing sung la le ni na pui tung ma na sing sung la bam ze bible kya de siporia ko le ni hanga christian na kya sang ze ni re dui za ngam mugu re dui berin ting ke sang ze lung le ji na bible kya ba aya excuse kang moi ma ke let's not take it for granted
ai sa culture này develop to sing cái này cái sự gì ai cái better nên rồi cái gì cái nó tốt sang nó bấm này Psalms cái tua beli si cái David nên rồi vậy Psalms 119 go 105 cái wala si cái khám này Your word is a lamp unto my feet se ve and a light to my path cái đây rồi mui nắng ngầm đây mui nó bụi về cái đây này David nên ngày bây giờ cái đây nó mui này cái sự nó ngon có nên cái mui bây giờ tại bằng nó có it's like a stranger coming to another land anh nhớ ha đấy tại bằng nó ngày rồi có đây ai vậy đó là harasam mặc gì nè David nó rồi vậy David bây giờ số cũng có lo hara nó hung lắm mà có lấy man after my own heart chứ cũng có lấy nói David đó là along sing ra along rất chắc về đây rồi David đó là hara nó sang cái số này có lấy rằng từ này rồi bây giờ hagwang cái gì có lấy cái lạc phim tiếng Anh luôn có lấy pa nên do pana rồi bây giờ hara số cái gồm rất sai cái rồi có lấy hara năng sama này cái ba có lấy ra mi bung sang lấy he năng của cái ba bây giờ apui tất cả apui tất cả này cái gì mà hay your word is a lamp unto my feet and a light to my path hay bây giờ na harasam ga zay nga si kia mi mag harasam siya ba ai kia ma pa si da la pale ni da ga harasam ga le design na câu sing de le noi noi so mak sing na to de le te pe ga ko ga ko tu de le ni da ga bai bo kia bây giờ hay ning hala sa ma ke le ani bai bo kia ma pe na ani da ga equip te ma le be ning pe le bai bo kia andri ki le mai na su zai na isin ni zai na encourage te ne be de le ai ze example ke le is a point cái nào với cái này conflict factor nó phải là peace factor hay đấy cũng là overcome thế mình cả sự có point cái nào nhé là cái điểm này prayer không có ai răng nhang lại đấy hara cái lồng mà có hầm mùi rồi xiết tu về giờ hara cái lồng càng ngà đó sao ta lòng sao mà cái lồng mà cái suy của làm là nói Christian làm mẹ thì giờ hầm mùi thì lăng vậy đấy sự cũng chỉ cái này sự cũng bám cái này mau tiêu lấy nè, bác cô lấy mui lấy như thế bác cô lấy, cái lồng gì thế nào là mấy tiền bây giờ đâu mà kỹ rồi không có, thế đó là ai vậy, hara cái lồng gì cái lấy, ai vậy, spiritual breathing, anh ấy suy lu vậy, hara yêu suy lu lấy này cái lồng vậy, hara đó cái meditate ta lấy, hara cái lồng ta na, hara này cái relation cái đấy cũng tập tới người nghe mà nói ya, thế đó là, let's take an example of a tiger attacking its prey, nè hara đi nè hati kuda tek ke bangan ni ngai kele na wonga luze si ja satan na ani da ge tek te bu it's an irony okay spo nga lun dai kele ti kuda te da na wang luze tang nong ki pitang nong ki pinsin nong ki ta le adi na tek te luze he bong bu nong ki ke tin yak te ma le no adi na ti kuda wong te ne na kom dak te se wonga po win pipe cross te me he pogwang kipuk tu nule ni pogwang de ten sia tu nule sulu ta ra wang ngai wang ki ga ane sai ga that's the easiest way to kill its prey tu sa jilang ta le ai gam ko le noi satan na ni da tek de sa harakalung khang ngap si ge sa tek te sun lang ko le harakalung ga le na nang ja it's in danger you are at the mercy of satan satan na nang suga sui te de le be si lo noi ja harakalung ke le ra da dop te si le ma ki jom na le ko lo mam na sang ko le ai ja satan ne ani da ke scheme tem kilang da kalum khangam sui ge he attack tem kilang ko le ai za I rang ai ne point ke le Thessalonian mingye go Krishna ga first Thessalonian mingye go Krishna ga Paul ne Thessalonian da ka se bi za pray without ceasing azali ni so ma za kalum bam lao ko se bo le ai za ni hanga pe to bi sang ko le na ka le relevant sang ko le ai za so mak like lum lao se ba na mi se mo no za tero lu lum la it's not literal okay he ko mane len do nang ta te ve he nang lung se ga hara da ga so mak ze connected ten bam lo ko le ni ko te na rang ai ko le ai za hari lam ga hari na he ze azai me pum hare te si te bam ga nang re ngam le za na ba bo chan ri ra hara klum ri ra ai za hi harakalung gu point ne je message to je sa sim na sa ma we le lui ai gom da I te za ko lung ga gu sang ngak le len do se ka bai liang se ki ra le David pe Solomon pe Moses pe
ai ram je Bible go heroes to koram ni je ka kulum nga ge ni da ge accident da ki pati ko le kulum nga tale na mau ma le he ko mak le sara le ting kum da ki na ba na po se he ma ta de he do la ko le hai ai gom je Abraham le ting kum da ki na Isaac da ngo se he ma ta de do la le mi ring ting ye hari lam ga mature de le Bible si kam de le I'm rife to kam de le he he wang ni ge je ra na gom si ge so ge e ko gặp cái de le ai dân tiếng ngào như thế này cái lum chí mà có đấy cái cũng thêm lên độ người đang ngắm này như thế này hello fellowship thì ai này encourage rất lòng vậy đấy it's very practical nó cần cả cái việc cái Hebrew cái rồi vậy hàng cái ta cái hara ta tiêu ra ta ý vậy tiêu cái sợi ai cũng nói vậy bốn rồi vậy là vậy chỉ là it's very practical here anh nghe cái practice hara sam tiêu vậy cái này là mày này em là cái ngoài như vậy đam lúc con sam như vậy là nhiều một sang bê cái sự luôn vậy hàng cái này cái ta cái sự luôn cho lắm lâu có lẽ gì đấy yang sang mà nè này tiếng inak sang tới này để break cái lều sai suy hè mình chia bao bao chia mình thế mà bấm này đâu đấy cái sự cũng la lên nói nghe mà lại Christianity they found it very boring ai bảo có làm gì hè Christianity bây giờ boring cái sang này có làm gì cần quỳ về cái này mà xuân du đều xóa đúng không đấy cần gì về cái này mà xuân du đều xóa cái đấy nói cần gì về làm ngon đâu ta đi có làm này mình chỉ nghe bấm nó hè bấm này đâu đấy chỉ là tiếng làm mà aku sikit tu deh aku mana there is no lone Christian karun na Christian je singko gale no example ga sumpui to mi to deh la mình đâu apa karun to wam na sit tu le no ting kai wi mi ting re mi ma te mi na he su ga ten to deh ko ga ko spo sia ko le ha ke nan ke ta ga ten to ai je mo ko le ri si ga zai mi pum si ga ta te le ni ga he ai je encourage ani Bible là cái tendency sai đấy, boring thế mà lại hiểu có mà lại nên được, nó xuống ngồi dưới nó càng tôi lấy dạy spiritually bằng cái principle đó với lên nói, là hàng cái này ta cái cái sẽ bây giờ, bắt đầu đi sang cái này, mirin này, tôi lúc bây giờ cái sự có mà lại này fellowship ai cũng có fellowship rồi, encourage tôi sang này, tôi meet tôi bằng cái này ai ra, ai cái này sinh sura về bị bằng cái này cái sự bây giờ có platform basic platform rồi ai để lại cái gì này xí cái rồi mà cầm ra share cho ngon cái sự bây giờ ai để platform cái này cái sự rồi ina rằng ai này cái này nó rồi sai sinh cái point mà đại cái circle of friendship hey you go friendship circle is ian nang này some key statement cái đó là birds of the same feather flocks together hay đúng không là năm rồi point nè tụi này luôn rồi sẹt ra nè lim cái sam này he chỉ là làm mẹ na spoku rimba na nang de gom ko lo ne de nang ta le na kam da pi ko ne si de ka se ko le na nang na zo sak si ko dan ngo lo he lam na ngo cái này pa kam ran da pi cái này si ko ma ka ai go me mo pe pe bam ko le posing ne nó có friend circle là gì anh năng có lẽ lúc giờ Bible này là ai rằng sinh có lẽ nói ai giờ sai lẽ sao có mà này Corinthian cái với cái mình nghe him lệ sum cái đó luôn a bad company corrupts a good character hay nhưng mà xem nè mình giải kỹ lấy cái tiêu chí này có là lẽ nó ít sang nó tiếng sinh hàng rồi có friend circle xem mi hết đó này ý là quý sang hay là sẽ bị được tiếp ra mình ngầu lẽ nè hara sam nè lấy ra haru nè lấy ra nên đã suy về đây ai ra mình muốn xem đó là muốn kia có mà nè unnecessary very mature or unnecessary some anh có mission sinh rằng nó ta tới gửi mà cái nào hết nên thế gì nè mình muốn xem rồi không phải là sự cái influence là sắp sao có lên nói giờ ina lesi aso experience te bela nên akang đó này ngô bẹo qua mà mất kia là lấy ai ra người ta cái gu hari re ngamule ni za ne mingwa li za ka ta ka sang le ai za rasam na rang amli gum za ni pe mi na ne mingwa like minded ko da mo sang ne ke nai ke ta ka se lu mu ko roi lam ga encourage se gum do ko hello za get ne discipline ka se ve ilas ka rang le factor 5 ai za
discipline lấy ra hari rate tiêu gang ngamu le Christian mering tinga to have a victorious life as a Christian as a youth như vậy nè discipline lấy ra nang sang mang nên ninh cái này ina ai ga ya anong sing nè ago experience cái này le rang cái này có lên nói discipline Bible cái kian dai kasi cái mu pe pe ro discipline ga na Bible cái kian dai ko ren nam su ning dai ga su ning ha khawang da connection to good thought na connect te bang ko example ga I David to sigina mal ke ki si bela pa hamo te be mai Uraya sir me Uraya no da ga Betseba da ga mo te me he adultery commit le oh my god pugo duty te za discipline mam za rum di le na pa hamo te ma ku ba ase ve nen ting be bang ko actually David was supposed to be leading his army during at that hour right to the bumpiness putting there David pepeling sing ana spy go discipline size yana pana reng mo ruza to ta ka pule ando discipline ga signa pa ko ba ngole pa si te mang do hagi ga le pa ai apo hamui te ze pi pri ga spo hi ga Israel se ga hagwang le na they should be meditating on Moses law hai Moses good saying de kya za meditate te za ba ma hi le anu ba pugo discipline za hai le ka kan casing mai ne ko pa de ze de lam te be na hai discipline ga ka kana ai pugo me mo te le da discipline ga ba za se hai ren na su discipline te ma le na ani te re ngam la ko lo hari se ge du zain kom se ge du discipline ga ba this is the clone mamo wa pe ko le idle mind is devil's workshop ma kasi be kela be hen laziness is the devil's workshop ma kang ba ze he hara sia go workshop di lang me de ten da de de ze ana se ra sia go ra sia go workshop de sia de ma ne na na an ri lai ta ma ta ga pan se de le kang ba ze he ai giờ không ngờ là không bị cái sang lo này ngày cái David play ra sướng ngọt cả bây giờ gì các nơi bảo mình tới có này ai cũng làm gì không ngờ bây giờ ra xem go skim đi lăng mà lên người ta tên xào và nào workshop đi lăng mà lên ra xem bằng á nâng ngờ này mà ta tưởng rồi lên sẽ sai bên nhà mà ta tưởng lên ra xem bằng step get pay go lên này ra xem bằng step get pay lên này he will take take cầm lên pan này sia ba ko kai na ni la ga ten sia ba su la ko le na ga ka nga ba ze se bu ze ri re nga mo le ni za na ka nga le za ni nga ma ka le min long sui za idle mind te ma ka engage to ten ba ma ka pray without choosing se gum ze he so ma za ra ga connected ba ma ko le ze ina ai ka de blong ki ge e prepare te na de bre ge Ukraine na Russia mele hare teza Armageddon war le ma ko first world war second world war hare da ki jetem ne spore so ndo apore je tilang ko le no ai je eternal consequence bang ko le ai je tun ma pa he ting ba ta bo consequence bang ko le apore je ne ai je pa thodik sang ne no ai ka se be ni ngai nu je ne ya pi hin di ting ai di me se ga di me ge be bam ne za pe haim na da ga ra ne in na mai lo se je alam de pe te za ngai le to ke